What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Executive member ka KHADC but nong aiktin ka Voice of the People Party VPP uba Powell Sockland ulaong basyen on sa khotplong ya ka jingalang jo ka VPP Parliamentary Party banray ka sinjam ki babot nakabanta banjit yaw CEM batmay ka KHADC kani kalawan long hadin ka jing no akam jong uba Shambor lang Ranja kum Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC namar ka jingbom dan hakamet ka bakoit bakya. Watla kalong ka ba nakabenta jongi ban pedyang ya ka ni ka rai no akam jong uba Shambor lang kum CEM Henry ka jingbu hakmat nakabenta ka baha kamiat ka jong u kalong ka bakong san ong uba Powell. Ulaong ru ngisyanya pura ha ka jing start jong ka party bakan raya nongelam batmay ka KHADC. Uba Shambor lang uba deyu UMDC ubadang shujob ningkong naka VPP na po Langkardam Lightcrow constituency ulah Hirshukino kum UCEM hag Arpa South Rik Nailur. Kani kalawan long ru hadin baka executive committee balayalam daka VPP hag KHADC kadang syukenjo siya kahinyo benay jong ka jing syakri. Laban kedaw ba uba Shambor lang ulah siya jit klem kanu jing persya kum UCEM ke KHADC hag Arpa Pratrik Rempang Arjar pesan. MCC yang pasal Voice of the People Party ikut na yapiki para untuk kubor di penpau ke ding Sofia no tak musim ke ding musim penting ba i sifat teman baju ni ba simbol lang meja ila hespina na resmi ke ashobil le kata i siam lagi ila khat ke chelang juga baru ke MCC dan ka PPP bagi daya kerja ka parti hibar away ang kinikis ni kadan kadau hi kam dei kan gunu kadau kadai nama ba ita pun juga na tu perbakian na try ki buat ki wan sini PUE no ya ka jenong kamet ka PUE ya ka surkran PUE ru kala tuan ha ba ila pelong ya jela juga PUE si tibubun je besi kila tanpa mo ba ya ka tak ada sosial si kejeng memperian jadi hias pi ke jadi nani jong sutu audio mengilam o start mengilam sampang mengilam uba smart uba poi office kapon bagian mo o penyang soba ka dikiwan dan dari bila batai bahas pangata ko ke kya ka jadi ini ya penyang daka cuma mesti lengkap lupa ka kikentik kukodo kijin duai kijin kitbok yi ba ini yo ada kan ko kya te ya kadika stiju ina kambisiam nalor bangi ya menjulang mengi di MC juga PDP ila penting ucap chairman juga council bat ila penting lu ila ya selap makin dalam juga parti ka parti kala penyanyi kan no te na kala mijongi kemki MC ya kadika kam ila syanya abe ka parti bahkan dia ya kam kuma pilih ini lu ka por basnang lu ka form ya kadika lihat sesa jungi ini po KCDC Deka parti hi ke bersyuti, lalu berjit manuver long CM, manuver long PEM, manuver long chairman. Kadika parti hi ke berpenyak kita baru. Dia akan juga kam hidup di Rasyania. Deka parti bahkan dia akan berkam. Kawasan akan kerpat ya ki baru ki patba ke negeri ke jungi. Menunggu kanu ke jeng atatian, menunggu kanu ke jeng snow. Kadehi kata kadau kabar. Mesti jungi juga ban Malaysia ban sumber dari tempat ini. Si kamlong ka badai pat pengi pamo resi dari kini juga ban pun ada pilihan kata sistem ko ini buram mau dia tak tradisi ke jadi pada di kesan jadi dari kenal ni ba India ada yang kerpa tu kipat ba jokari li yang kecil lam di ba sembor jak kumsi ar makin iki du mana tam kumlo kalong ka kausi la persang balik kau hatam jamat sekarang kita don kam dia ke syakri ke jadi kepada yang baru kipat ba jokari kan maulah beli kecil dua kecil kisah kecil apa kari kecil katon kam dari bahasa bola tunjuk ban dari teng ni kecil sekali melong gunung dalam kecil ni jadi
scam bagi prian kin burom ya kata kai ke ba pau ko mi kin bisi baro ina prian ina burom ya ta ka pau ni be ke ti matam ju wana pring ko ki jibno ki ju tingin scam ru ko ba mi kin bok yang ba in yo na ko ba ya mo yo ya ka jik semua kemudian kat bekerja dua hingga jengkesan dalam jadi kibat ni kan baik macam ini yang kami lakukan bagi hasil sisi malam benda ya baru kita benda ibadat kita teli ke syui siang ni kan sinti ke parti berbunyi kayak itu kam syui malam kita sudah suka jalan mentan mau ngirim nak setiap mentan IC mo yang seperti ini lah kuliah di kata hadir ke jalan parti di baiklah bentuk ini kumka jalan juga parti parliamentary party elesi hadir bagi anda bersama ini parti dan yang tinggal dalam juga parti di seperti bagi sebelumnya kata parti ini misalnya apa parti makan lalu pelaku masalah sini kalau nak mentajan ini betul kata jadi sekarang misalnya apa hanya parti parti kakak ini lalu dalam juga parti yang kemangal aman ada kaba di job mengiki kanun di sini hadir bala nominate menjadi Matthew ya baru kita kembali bajir menong ia menong siam kalau lihat dari parti kena kalian kejuni ni kumti tadi number kiba disiplin kiba kongo kiba sania be kaji punya ke parti ni sania be parti uno beri ubah parti kecil ni yang honda kaji teman musim nak kaji musim kaji trailer ke musim kerja kali nyelir hot ka so kemungkinan ni doni kaji so bendur mo ni musim ni ulang ubah tray hai ka kam apa ni kena bah ini ada juga forum ni kau akan percaya kembali orang kena dalam parti bah kalau VVP kata board kena dalam mo kata board kita beri kita bet kita biang kita lakukan yang sinti ya kena urut kam kabaka parti ka berset ini skamru nak jongi ki lagi kanyo ka kangut gitu kita beri kita biang kita sinti ya kita kam layu antara jamil ya ka suci kam jam siam ba ila aisha antara jamil ni dan buka mana akses itu kan kata kalau bahasa jenis nak pesan jenis ya ka suki kalau saya ka jenduk berkau hi nama ni isya ba komusiam dan yang taka mensim tray mensyukri pendapat dia kamram kepala sukan syari oh sisa perlu hi ka jenduk jenduk berkau harap bayar kata bentar semua ke parti yang bukan sila ya yanu kan jet yanu bet banjir kata ka semua parti makade kam juga parti no Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.